Oloğu olororga talahar, onu barıtın kultura eygetin ürehinde teriyer, sırdık solga salayar, tuyulluğun sanağını sergahseder, kihi is eygetin uhugunlarar, kihi aymaq tümsüyle kolu tugar, общество saydı tugar, uratı uanna olus sol talaq, ülelaq. Кабинет и сцена, стремится народ и дерзать, и вершить. Нельзя без культуры прожить полноценно, а без профсоюза культуре не жить. Товарищи, друзья, с собой останусь, мы вместе все носила. Века процветай, живи профсоюз. Namuluğunu kultura egetin ayarı toyar, barı ülehitteriger. Kündü bir idelekleri bit, namuluğunu kultura teriltelerin ülehittere. Ehiyaka bütün Rossiya tağı idelek kümbütünen tölönlük eğerede bollun. Zamınlar ayak tutar, ötük veteranlar bitigar, taharılar, üleler, kere, ayke kere hitteriger, uruy ayxal ananın. Yıllıktaq, ıpsarılaq, tosqollaq bulanlar gıt, barıda norot tuğugar anamın janırdaq üleğit ayar talağıt artıktarınan, algыстaq ıllıktarınan ürüdük setihilerge tiriyettinler ediyen sahalı alamağay, ütü dıllarından yürüyüleq terehemmit sağlıydı. Ağırda tıl beriller namuluğun munyağın председателigar Иван Романович Поповка. Tötü günden vasıflar namuluğun kulturata egetin ülettire, vasıflar hocatlar, veteranlar, egine bu kabargıdan bu hideler Kur'an'yıkından, ulus jaltadın atıttan, ulus ağa bağlıga yönelik keçilip soğuk atıttan, ulus munyağın deputatlarına atıttan, tuz bema pütten neysinliğe adelibi. Kultura egetin üretitten, billet turanta bu bilgi nehleyinebet, namuluğun canı herkete, oluğa cahağa sosyal balahıneta kaydağa sığınalanlar diyen hanıbıt, o kurdu kalbura John Manlık, dostlukka, kulukka, kultura kiyimleriger, bibliotekalarga, kinoteatrga, hıccar bollaklarına olatadlı bıhın olaq cahağa orta hüncünen baran eğerbetten giyiğin alır. Ondan bu manlık toh var, ıdıllar öyle hamnaska, bugün igi idiler canlar bu kultura egetin lehittere, billet turanta hamay toh var terehin, Jonga sürün nastarayını nehirlenyağa tiriyetler jommut ehi bolağıt, ehi gülağıt kaydak tağını, kovara bu kuluptar bu, ehi kultura bu kiyinlere, ülelere ham nastara, tehe sergah tağını, jon herge, onluk jon nastarayınyağa künyağa oluğun atarar, ondan tonluk oluğun olur bu. Ondan hüddeyaktıkken ehi bu savaqta atattan maqtalbıtın bildirebil, bugün ehi bu hüddey uluğanı petnesde kulağıt eger, üleli hamsı hüddey jom oladı bıhıdından, bugün hep küngüt bolar, ondan da bege eha barga maqtaltılar butun dilinde bit. Ondan bu tohpar sürün uluğan terehinden bit
барда билен туран даже спорт көрүңнәре болдулар барда хеттен тутуктар биги тахарар келегелер бит биги бу бечеттер келегелер бит изданиялар бу библиотекалар бу музейлер бу төмөнлөр бит үлелере камнастара барда хеттен такаран билен туран хамы улухан солтала жандар ден эттекбена бу кайрыдакы омуннахан болбата болу онотон бу кихи иллен кемин бейтин таларан онотон bir hamı uhan üle hamnastiyen manna bihi kandı bağırar nehirliketun tomustuklar jodlar bağlar kandı bağırar ekiga ol kurdu kulturaga emi jono kemer tuspatalarına jodlar bağlar ol jodlar tula nehirliğine mustar ondan üsküller ara samadiyetliğine kollektifler onu da bilden turan narodnayga tiye ulatanlar bihi ulusput kulturatın respublika tahımgar bu Rusya tahımgar onna андайду тахамыгар тахара аяту тахайталлар. Анан мен бу маннык тус үлелер жандыргы бүгүн эме мактаныкпын багарабын курдугуттан бу биги самодеятельный коллективтер бу сетигилере биги үлбян үттер арас тахамга тиеннер кыттаннар гран-приттан лауреат первойттан этергелы дипломантан олук топчукай беспеттер. О курдугуттан бу хоровой ирады болдун, ансамбль да болдун, үнкүйлербе коллективтер болдундар. Bu bihi teatr bud boldun, ondan atın bu folklor janrı boldun, olonqa hoxay kurduk, törütü gösterdik boldunlar, manna bardıgar, hüdde şügey tümükterge diyegat, ondan bu bihini bir turgutar tügen bıyılgı hılgı üyünen durar, namuluğun jonun herketin, ondan da hamay çoğulan bilen duran kultura ülehetlerin, etergeli uyanmadan kadamlıdan beribek gelir, sılbıt üyünen, bugün Oruğuna hettoğun ağız gün kaldı da. Hettoğun hette gün kaldı. Hettoğun hette gün kaldı. Bir gün ben ucuk otur bu deyip bit. Hettoğun hette günden tamamda bir respublika varda mustan. Bu bihiğe ügüskü boğuluyup bu sağa törüt kulturatın bu çegeter kötülür. Hamay bir lukan terehemmit. Olun kavutu havalar durar. Ol bilden duran ehegini o kaytak da bolbat. Ehegi mandan da hamaydı ülağır kamnaskı. Конечно, салалта түттен тутулта атын терәһенә күрсүдә болуга гына баран атын үлете баратты билен туран болонка хыга биги культура үтүләһеттерин күбинә барага манатта билен туран болухан элбәк конкурстарга биги бу төрөт культура бутыгар фольклор бутыгар олонка бутыгар хогай бутыгар атын да көрүндән битер хайскалар бутыгар баратыгар эми намулуһун командатын терәен Baradığar ücretler bütün bulan manna kıttan indiki köyge taksırpı temin erenebin. Ondan bu bayılgı hılgı, toysta bu asbık ketince bu nağı sıvıtım gibi buladı. Bu nağı sıvıgı setispesik ihiler bit bayılgı hılgı se elbi tuttunlar, se ulata tuttunlar. Ondan bu kulturaga ülenir kamdır cambutugar, veteranlar butugar. Ondan bu entüziyast jodlar butugar. Bu kabarlargar bihigime jalta adattan barga maqtalına ягырдатылары дендебет. Багары мете тус олы кутугар bu kabargıtıgar etenge bolunu, bu jegеркеңе барда бай байылыт болун, etenge болун, ылжыман үдімен жоллақ болун. За заслуги в области культуры и искусства в Республике Саха-Якутия благодарность министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия вручается Семеновой Елене Михайловне, преподавателю муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова. Балетмейстеру народного танцевально-хорового коллектива Нюргугон муниципального бюджетного учреждения Центр народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова, муниципального образования Ленский наслед. А также вручается благодарственное письмо главы муниципального образования Намский улус, победителю конкурсного отбора на представление субсидий из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха-Якутия на мероприятие «Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры». Руководителю народно-танцевально-хорового коллектива Нюргугун муниципального бюджетного учреждения Центр народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова.
За заслуги в области культуры и искусства в Республике Саха-Якутия почетной грамотой министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Мылаханова Анна Григорьевна, художественный руководитель Центра народного творчества «Алгыс» муниципального образования Хамуставский, первый наслед. А также вручается благодарственное письмо главы муниципального образования Намский улус. Победителю конкурсного отбора на представление субсидий из федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха-Якутия. За заслуги в области культуры Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Татаринова Надежда Иннокентьевна, преподаватель Хамагатинского филиала муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, муниципального образования Намский улус. Почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Павлова Наталья Васильевна, заведующая отделом обслуживания Центральной улусной библиотеки имени Николая Михайловича Рыкунова, муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Намский улус. Благодарность главы муниципального образования Намский улус вручается Ощепковой Миргуяне Ильиничне, художественному руководителю народного танцевального ансамбля «Мечаль» имени Александра Николаевича Каемова, муниципального бюджетного учреждения Центр народного творчества «Алгыс» муниципального образования Хамуставский, первый наслед. Андрею Александровичу, звукооператору муниципального казенного учреждения Управления культуры и духовного развития муниципального образования Намский улус. За вклад в развитие культуры улуса и в связи с Днем работника культуры Российской Федерации в Намском улусе. Почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус награждается Охлопков Петр Васильевич, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения «Самородок» муниципального образования Хатына-Рынский наслед. Платонова Матрена Анатольевна, художественный руководитель муниципального казенного учреждения Управления культуры и духовного развития муниципального образования Намский улус. За неоценимый вклад в развитие культуры и улуса, за многолетнюю творческую работу, почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус награждается Аргунов Максим Кириллович, художник-оформитель Намского народного театра муниципального бюджетного учреждения Дом народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова муниципального образования Ленский наслед. За вклад в развитие культуры и улуса в связи с Днем работника культуры Российской Федерации в Намском улусе благодарственное письмо главы муниципального образования Намский улус
вручается Антоновой Ульяне Николаевне, заведующей Хадырыкской модельной сельской библиотекой имени Марии Николаевны Охлопковой, муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Намский вуз. Благодарственное письмо вручается муниципальному бюджетному учреждению Центр народного творчества «Алгыс» муниципального образования Хамуздавский первый наслед, директор Александра Николаевна Новгородова. Благодарственное письмо вручается Намской центральной улусной библиотеке имени Николая Михайловича Рыкунова, муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая библиотечная система, директор Сафронова Майя Романовна. Благодарственное письмо вручается муниципальному казенному учреждению Никольский музей землепользования имени Ивана Серафимовича Шарапова, муниципального образования Никольский наслед, директор Протопопова Прасковья Романовна. Благодарственное письмо главы муниципального образования Намский вуз вручается победителям международных, российских, республиканских фестивалей и конкурсов за вклад в развитие народного творчества Республики Саха-Якутия, дипломантов торжественной программы «Грани алмаза Республики Саха-Якутия», мужскому вокальному ансамблю «Дорай» села Аппаны муниципального образования Хатын-Арынский наслед, руководитель Пономарева Саргылана Даниловна. Благодарственное письмо вручается Колесовой Валентине Спиридоновне, заведующей Петюнской модельной сельской библиотекой муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Намский вуз. За внесенный вклад в развитие культуры и УВУЗа и в связи с Днем работника культуры Российской Федерации почетной грамотой председателя Постоянного комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественной организации Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия награждается Пономарева Галина Алексеевна, преподаватель фортепианного отделения муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, муниципального образования Намский УВУЗ. Трофимовой Анисе Андреевне, специалист муниципального казенного учреждения Управления культуры и духовного развития муниципального образования Намский УВУЗ. Гаделирге тылбериллер намлугуна культура вонна духовной сайды управлениятын начальнигар Елена Александровна Заровняевага. Үтүгеһинен убастабаллах коллегалар, басадан туран Букабарыгытын сас келбеттен уанна биһиэхэ намулуугар Российской Федерацияга культура үлэхиттерин биһиги иделе абраханикпытын белетир күмүтнен итистиң эгарды болуктун. Онтон бу аспыт сылга кетихин чауан агыстан ылата тунеме элбэх үлэги тылынна, элбэх тәрәһен тылынна
Билигин бихигини өссөдаганы улакан үлекүйтер бу олонго бытыгага. Антон онна эгделия багаралар бу 2 күн устата бихиги улуспут культуратын жетин үлехеттерин онна Никольскайдагы музей үлехеттерин аттестациятын ыттыбыт барында сетте 19 кихи барды. Бу аттестация тизихилэхтин түмүктебиттен эме идистин эгерде болупту. Онотон бу кендики сылларга бияга колураттан кистел болбатах олох специальный үйрәхтәк культура иделәр үләһеттер бит арычага яктар тотто бу кендики сылларга эти ресурсна проектный центр нөңө биһиге элбәк специалист бит элбәк салаятчы бит үйрәнне бу күн бәгә сороктор бу дипломларын алалар онта сороктор бу үйрәнне хаҗалар бу анал үйрәхтәк специалисттар әбилли биттер биһигене ме үйрәттер уны кинләргә ме идистин агырда битен тирәкле бит. Хәбәрдән интеллектуаль туран биһиге бәбит наградатын тутырар бит көңелләр. За вклад в развитие культуры Улуса и в связи с Днем работника культуры Российской Федерации в Намском Улусе почетной грамотой муниципального казенного учреждения Управления культуры и духовного развития муниципального образования Намский Улус награждается Ильина Людмила Васильевна, малый обслуживающий персонал муниципального бюджетного учреждения Центр досуга Чоран муниципального образования Хатынарынский наслед. Слепцова Елена Васильевна, заведующая 2-го Хамустарского сельского филиала муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система. Борисова Екатерина Васильевна, малый обслуживающий персонал муниципального бюджетного учреждения Центр народного творчества Алгыс муниципального образования Хомустарский первый наслед. Дьяконова Алена Николаевна, художник-дизайнер муниципального бюджетного учреждения Дом народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова, муниципального образования Ленский наслед. Колесова Александра Аркадьевна, директор муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Хатынарынская детская школа искусств. Наговицына Анжелика Юрьевна, преподаватель хореографического класса муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Хатынарынская детская школа искусств. Иванова Яна Дмитриевна, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения Центр культуры Тускул муниципального образования Арбынский наслед. Григорьева Людмила Савельевна, художественный руководитель муниципального бюджетного учреждения Айхал муниципального образования Тюбинский наслед. За вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника культуры почетным знаком за вклад в развитие культуры Намского Улуса награждается Едрихинская Маргарита Максимовна, ветеран 1-й Хамустарской детской школы искусств, ветеран труда.
муниципального образования Намский улус. За вклад в развитие культуры почетным знаком «Почетный работник культуры Намского улуса» награждается Эверстова Зоя Захаровна, преподаватель общей теории муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Хатынгарынская детская школа искусств, ветеран культуры. Культуры Намского улуса награждается Корякина Парасковья Петровна, заведующая Салванского сельского филиала муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Намский улус. Почетным знаком почетный работник культуры Намского улуса награждается Горохова Раиса Николаевна, председатель Улусного комитета профсоюза работников культуры Намского улуса. Культуры Намского улуса награждается Протопопова Елизавета Афанасьевна, малый обслуживающий персонал муниципального бюджетного учреждения Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система муниципального образования Намский улус. Намулугун культуратын үлэхиттерин иделер союгун комитетин председательгар Раиса Николаевна Гороховалар. Ütügeyenden ubastığıllah kollegalar bıt, ubastığıllah veteranlar bıt. Ehini bu yılgı bu ürüler Беги 12 ступенен ылар бирахыне путнан культура Россиядагы культура лехеттерин күнүнөн ити истин эгалды болупту. Бу бүгүнгү бирахыне пут саңа жыяга бола турарыттан биги хүттаган өребит. Өсө бир эрекке сүчүгө кең коң сылас же биги эйгега тотоллубутунан оны биги үлехиттер бит бу орагайга сүттәк сүтихиләкти таарылакты үлелехтере демин эрелебин үчүгей жега үлелиттен
алкия астынар, онна оттан үлете камнаха өссөк үске тақса демин биге эрелләхпин. Онна мен бу ветераннарбыт бүгүн бияга ыржытты кепиттеринен сүддәгән астынабын. Манны бияга келен олар Ольга Егоровна Иванова, библиотека директорынан сүрдә, бүгін кемге үлеләбіті онна тоқ иделәк союзға әме сүрдә, бүгін кемлерге членінен дағаны, председателінен дағаны, бәйтін терілдетін маңнағы сүрек иделәк союзын теріен әме үләхеттерігер әлбәқ сыратын берен үлеләбіт ветеранмыд. Онны манна келен олорор Любовь Егоровна Савина, эме библиотечный сетим ветерана, сүрдә онды күлелен эти сыняланы тақсыбыта. Манна бүгін ете хейнігітер тақсар Тайдырхинская Маргарита Максимовна, Оғыз Колотын искусствотын преподавателя, Пономарева Галина Алексеевна, эме Оғыз искусствотын Осколотын ветераннара. Оны дағына атыттар өсі қиян көрбәппі қаныры рақпай олар бұла. Бұл кенлер әлбәқ қылаты келер бітірі бейулыс бұдығар оны республикаға. Бұл библиотечный сетим сайдыдығар культура, вебсайнат культура хайдыдығар. Оға эстетической сайдыдығар бәлерін улахан қылаттарын келер бетбегі ұдықтыр, ұвастыр, ветераннар бұд. Оныңдан мен тоқтен етеппін бағарабыны, бұл бейіға бұл күні бер беттері ұнаға надалақ, онына ұнаға бәлетенер даты болла. Бейіге қайта Владимир Владимирович Путин 2-ші ғасылға бұл бірахынеге береғіттен алата, күні береғіттен алата. Бейге сылын айы көсөбіт, сылын айы бәлеті бит, онна көе хүтчамын, қанна хаңа жеді доллар, қанна тахарылақты күлегер, онна кейін кон орағайда теректелер бит бағлары, ол оны бәғіт біләғіт, көре біле іскәй жағыт, сүрбә өченік түмсәммет, бірахынектір традициялақ бұд. Çoğuna egeğağa негетігер еті нағырадыламыд, жондар бұты нәғатталан тұрамыд, коллективтарға бағар реметі өсірдік сетігелері. Білген өлелерге наға жөй болла, ертебіл үрдәті, қамна сүрдәті, бұл аттестацияны наға жөйдік, үрдік тағарылақтық бардығыд бары, астыннығыд, бейәме астыннығыд, үйеребіт, әйгі тұскытығар өлелен, әлбәғі сетігін, нәйленені, bu bigi ulusput kendine bolbakka Respublikaga, Россияга diye jonu hergeni üerde gödüte ülelen bägit biligitin körügütün tierdik jonga sergaga. Нагрудным знаком за вклад в развитие профсоюза работников культуры Якутии награждается Кудрина Саргалана Семеновна, преподаватель хореографии муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Намская детская школа искусств имени Захара Порфирьевича Винокурова, муниципального образования Намский ВУЗ. Профсоюза работников культуры Якутии награждается Парникова Александра Алексеевна, член Улусного комитета Профсоюза работников культуры.
аккомпаниатор народного танцевально-хорового коллектива Миргугун муниципального бюджетного учреждения Центр народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова, муниципального образования Ленский наслед. Почетной грамотой награждается Кудрина Оксана Михайловна, специалист МГУ Центр народного творчества Тюсюльге, Мохамагатинский наслед Намского улуса. Такой же грамотой награждается Кутукова Светлана Николаевна, специалист по массовой консервации книжного фонда, отдела комплектования и обработки МГУ, Мамская НЦБС. Республиканского комитета награждается Алексей Николаевич Дьячковский, член областного комитета профсоюза работников культуры. Награждается Мохова Туяра Святославовна, Первомостовская ДШИ. Почетной грамотой награждается Слепцов Андрей Гаврилевич, охранник Катанарынского историка краеведческого музея имени Ильи Егоровича Винокурова. Награждается Баишева Римма Семеновна, охранник МГУ, Центр народного творчества «Алгыс», муниципального образования Комуставский первый наслед. Награждается Сардана Николаевна благодарственным письмом
Республиканского комитета профсоюза работников культуры. Член Русского комитета профсоюза работников культуры нашего УЗа. Почетной грамотой награждается Андреева Мария Эдуардовна, художественный руководитель МБУ «Центр досуга САРЭЛ» муниципального образования «Элейский наслед». Благодарственным письмом награждается Татьяна Васильевна Михайлова. Он бих боларын курдук сылынайы лучший социальный партнер ден номинациялақпыт. Биги социальный партнердар бут кенеке ылларга 90 ihellер биге касыганнара 90 ihер орин биги социальный партнердар бутын республикага онна бу бәйбитигер анал номинациянан белитибит. Ол курдук быйылгы номинацияны ыллар быйылгы номинацияны ылар Эверстова Екатерина Алексеевна. Юэлейнеген специалига по итогам деятельности за 2018 год. Сугурдук кубакта постолдура. Награды всегда находят своих героев. Он алтысыллаха быванных номинацияны, он бесил тümüinen ылбыта, лучший социальный партнер года Максимов Иван Николаевич, Хамагатта муниципальный терилитин бағылыга. Ол награды бітім бүгін терейін япытым бағарабыд. Хамагатталар кәрен ылы нәре. Клубка быйла алып клубка калемит бу бүгүн сыйнын яппыт, ойноппыт, көрүлөппүт. Бу сайды директоргар Айтагина Гаврилевна улуском атыттан биги туох тутарыптын баарыбыт, кыра көмөлтө качыкты тутарыптын баарыбыт, багар клубка тугарыларыгар көмө болуу диен. Онна сайдаларыгар эмен биз көмө болуу диен. Бүгүнгү кеяга düşөй бәті кастын, ыллан, үкүлен, көрүлен, кырдык мәниктен дылы қыдысып, же улахан, кең, онын сүйрекқа көтөк қадағын өсір. Бұқы барығыдер жолу соргуну бағарығыды. Әғардалерге тол бәрілер, қадың арын әхілеге муниципальный тәрелі бағылығар Иван Дмитриевич Наговицынға. Vasты бұлақ намылығын культуратын ләйттері, маңылақ ылчыттар. Бұқа орағыдан тым бұ саңа многофункциональный центр бұд клубы дейбіт, бәйек қылдырыны клубы дейбіт, клубын жетігер. Бұқа орағыдан бұ Россия культуратын ләйттерін күнінен итістік істіннік ағарды дейбіт. Артан, кірчігі тағына әдәк болуқандан бейі самый администрациялар, самый иксарлы әр жаммут именно культура ләйттері
туох бар раз временнах тарихинде болдундар тоюттар каллинер оолор каллинер деп күрдүк уну барады көрсөн атааран сама эрте келен самар коюн баран деп күрдүк ута билгүллер жомун сергебит именно культура этер болактар ди ол эми бихеттон бу билген утан этер болакына то балтар атырдан якын барамын андан хар балтар боктар ол эми балтар атырдан эме улус нәҗектерін жағалтыларын атыптан бұқа бар еті өсі білдеме әғарда исүрәқтен әғда деп барауын едім. Бәбіт өлімінен болақаттан бейеқа бұл қатың әрі үз клубтақ бұд, үйінтін ұлыс илләқтік, түмсен бір қаманды болын әйдернәқтік, үлі қамсы жаллар, музейдақ бұд, музей бұд, мәні тұрар жон кейінен просто қарандықар музей бұл батақ, әмбәлі научно-практическі өтінен архивы күтары, олары күтары, ұқсар өліғар әме бір сүріндер тәрі-тәрі бұд, onun tahana üstü bir o müzikal şkolada var. Me bende uz taharalах творческий коллективтах, me общественный вляга, бәдерinde линиялардан оларның да кутастырды гитары күскө биләһнәрдән камсаһан да тахарам лихәҗән җоннар. Онна әтәбен надәте бихәка онна звук студия үләни турар. Онна ме бәдердән арас онна ме культура линиядан барабын, олар ме үстәләрдән ярдәм барабын. Там бихе буламатыгар бу дәргәдә бу пока бу бу клуб быел там быел күскә үләнәләр. Манна то материал технический төресе лехамныз балектах бу аппаратуратыгар атын оборудованиятыгар я кайны метон сөсите мохутугар өсөбүлән бах. Оны тот самый тин вопрос тут билден турар аппаны клуба клубугар аттан арастагынга барат кепсети баранна сүрен көдөн тон үле барат турар онтан аяхаланаттан элени кайын бу маннык мероприятиянын бу маннык культура көнүнтүн аппаны клубу ылык биттен бихи улус элердах бит онда баганалак биттен деп бара. Оны мана торомонтан бәм культурам саладын хеттерин бәм дементен өйдөбүнүк бадактары макта хутурду тарабын көмүлгөн. Ол культурда манна рехм магаравын панорама Светлана Даниловна, Светлана Даниловна, пожалуйста. Администрация уксал дәһәр җамгыятьләр сәфәргә катнашкан нәләрдән бу культура белән бу мактал сурук онда һәммә белә. Манна кискоһаннах бен сурубут тарихтан багарабат айдагына гөлләрнәгә бу җәя хәйкәтеләр. Анна Павловна барда, кәдеді. Анна Павловна бұл бейме граб нелеген клубын күске үліті қамсата ғанжар коллектив алайчыта көрі давалы күске үліті коллектив. Музейбин директорга Афанасий Христофоровичка. Афанасий Христофорович, пожалуйста. Александра Аркадьевна.
билде ягарды якын бу катан арын элеген общественный жонун хәрәкәтен адаттан оннан бу бихи улуспут культурадан үләйтергән багара мете бу улуккагар күстәх тахарлах үләне эге этергәле нехелек сере билин болат гынан бар билин улус сере болот республика барата бихи көрәнләр айда курдук намнар бу улуккаганы тәхтәргән оннан бары бир курдук түмсәммит администрациялар итәрен нехеленене барды мөтемәммит муньяммит күскөлләммит бу улахан сылы хадачын толору кайын диянарабын она багарабын эхка кытанак дорубияны тус олохоту жылы саргыны чугас жамут барата тенге болуну баалар. Для поздравления приглашаются главы поселений Намского улуса. Ütükehenden vastavullah kultura lehtere ehine kultura günden tuz bem apıttan onna xamatın ehlegen deputatların общественного надатан ededik istine kağıtdelivit onna bu eğatte sırıppı nağıda vastavullah Antalina Alexeyevna onna tühülge narod ayımgeten kinin kolektiva xamatın ehlege municipalne terili cahaldadın nehleg депутаттарын онна общественного нартартан ehgine kultural hetterin yürüler günden ededik istendik yağaddelivit bağarabı dayımyıla koledi eşpet öy sananı ödümen ördük südihileri taharıla kulağıt örü ütü ödümüklerde boluğtun onna bu semey belakmin tuttaralbın kömürler. Ütükehenden kereni karaksir ütünük seder üyelere ayar gündü kultura lehettere. Bugün bihi gümüdün beleyti gelen göre kötönüler orbutnan buka bargın össü dögül bebe-betigar ıtız 90 tığın belaktahi xayem. Ona bilgi bastıkı komustan nehilegen ağa bahalıga Vasily Gavrilevich Zhirkov поручениятынан мен мақтал сұругу, истин тыллардақ мақтал сұругу туттарабын, бастығы хомуста сельская модельная библиотекатыгар Надежда Васильевна Жиркова. Ағарделер тұран, ұтыс 90 тағынан көрсе қайын Надежда Васильевнаны бейнелек бит кен тұттар общественнига, ona kultura ülkelerin gününe kollektivi vardır, ağadeler durumun, semey belak, ona maktal suruk tuttarabın. Для поздравления приглашается заведующая информационного методического отдела МБУ Намская МЦБС Гоголева Раиса Алексеевна. Ütü juru günden gündü bihi kollegalar büt. Эйяка ити истиң аларда болгон бүтүн Россияда культура күннен Намнагы кинемет библиотечный система директора Майя Романовна Сафронова атыттан Уанна улуспут нехелектерин бука бары библиотекардарын атырыттан Уанна Николай Михайлович Рукунов атынан улустагы кин библиотека коллективын атыттан Ити истиң аларда бүгүнгө бирагынан Onda bugün bu tübenden tohanan bihiге bu üçübey bağayı sana ciğara, sana kultura ciğetiger kelen bu brahnik tuturar bundan emiye üyerebit, kötebit. Onda bu tübenden tohanan bihiге bu kultura ciğete ösü tupsarıgar, saydarıgar anan bu biblioteka kollektivin atıttan küç köme bolun yen beylit sene ebelakbitin bu saydı kultura kinin direktörügar Aytalina Gavrilevnaga tutaraptan bağırabıd. Bahal Aytalina Gavrilevna.
Делирге Тулбаринер Намуха муниципальный территории Бахалгар Юрий Накентьевич Слепцовка. Astagfirullah, hamay nadalar, hamay bilgi kemne dener, profesiya, kultura etkileyken kemgemin körüver, hamay köyde hacercam bolar, behege türü tügestir, bütün türü gerek, bütün norot bığıtından kalar, bütün düştürcem bolar. Ondan tabi şeref bütün bu kultura kalian identitasnya yang terlibat, warna baharu taharlah olehnya, hamil lama je kalinya var bolu, jauh sardu var bolu. Nah, itu yang harus kita beherus kultur tertentu ada kejadian terjadi, namun telefonnya kerja. Oh kultur, pasti kultur tertentu pero konsta algız kini olup da bu Tezgah Kasta Muzeyi'nin bolbuta sarafı vardan Yukurska'da Siroğlu Muzeyi Tezgah Kasta Bibliotek'te adın çıkıpta Xolkov adından Qadırıqda filial Hevlisiye Uyarın Kılavıya Tezgah Kasta Bibliotek'te adın Rukunobat namna ki biblioteka Tezgah Kasta Muzeyi'de Übdügat'ın Сисюата намна история от на етнография музея Восточная салата Севидисе Федора Рустам Леонидович. Този култура дълтетен бастымлете Übdügat'ın Allah Пера Хомстат нелеген алгыс нора таймысын кинен усырна салаячыта Малыхана Амдыр болды. Он шкачоватынан ротайын текетін дүлгуын Үрі өккі народный коллективін Хареурова Попова Мария Спартакова. Бұл Kulların maksatı hediyeli sağlığa hediyeler. Madağından biri kolektifler bu iyi kömürden iyi küçükler. Arasında bir tamamlar kırıklayıcı konkurslarga varanlar ulukan hediyeleri hediyeler bittiler. Bu manı hediyeler hızata olurlar, manı hediyeler birlikte norma olurlar. Bu norma olmadan bir halkı ilgiden ihtiyaçlı. Bir o normanı yaşar topsaran bu norma kulağın öyle taharan barani ihtiyaçlı. Otak ederek gibi yaka hamle hulkan bir tekkeler tekkeler bir sınırlılar. Hamle hulkan yani beytik ülkeler olankaya, bu olankaya jana hergeni namolun nehriyetin timerküs iyi bulan ondan onu tereyağını olankaya dük damlaktı uzarga iyi bilimler yapacak. Bu tereyağın dük damlağı ajan bir bara erenevit ondan da Bilimden hacı bütçe ecekanadı. Bir an bir sistem falakında bir an bir kültürüne kongres olur, kültürü getirir. Bugün iltimenge uluslar kuraktırın bağıştı, onun bir kültürü rehtire, hecelerini dasta kulumu yer. Beş kırmızı kuraktırın uluslar. İçinde kalbinde kayışkanlar kırdığı bir hele kulumu var. Bindi konkurs sığırılan, soğuklarga kili konkurs sığırılan bölümden üyeti baradılar. Ona türlük tahanlatı bölümden bulara turulğan Respublikanski tereyini kihi varteter politiska soğuktalaq tereyinde. Behi bildir kapıt bastıkı Uluğan Respublikanski tereyini olur. Behi bildirmen presidentile bastıkı Uluğan tereyini olur. Ondan jön barı doğuyor, jön barı keteher diye bu namlar kaddak bu tereyini tereyildir diye. Otoğlu yer behi namın bağlığı emeği bastıkı tereyini olur bu olayı olursa. Onun için barı şüttük bölümünden, şüttük tereyininden tüm tamamlaktık. Namlar böyle tuğa uğan tereyini tümsevit, uğan tereyini küçbütün kobuğut. Onun için ligin tümsevit, septo ona kaldı bugün. Tümsevmet bu tereyini tüm tamamlaktık ilgili jenerede. Ondan belakti yıkadı, sonun şüve hamle bilgi yıkadı. O konuda bugün Koran'da fon buluşu paketi sırtı. Teyip bir tarafı bu için itibarı bilevet, şiştoko kulubu
Дорес культуры села намсы шүбекке хылгызып тёхтяхты. Ол чертинен биле бүгін құрылышы поколение халаятында Сергей Васильевич көсөмүн кепсеттүн онна бу шүбекте государственный күнүгөр катарыкка немеме дорес культуры тутулгордуна соглашение либаттар болду. Билген бейбіттен тұлықтақ проекті секретер документациядан экспертизадан бойкалы бұтынлады. Оның ұлақтығына бұғыл бұтыйды атынжа ғайынчеке конкурс білдірілі. Күйілақ тілді білдіға. Онына үлі үлті әдемді қатшер көшпен болуына бұйыл сывайына полиция саяқы сағылық қыден. Оттан ол қылғатағына әйіп тошына ғалынар. Онан бұл ұлақан ғырау дейі бір анықтыр сөмді бәр культура bir olarak yine namsılığı var bolur, namlığı var bolur. Olum utanardı gibi. Bahar bolur. Ağabeyler, tümbelikler, Namuluha Municipalinin Terilliği Bağlılığın Sosyalne Vопростарға Солвячтығар Петр Васильевич Абрамовка. Дюгейна, Маставулах Юрьевич, Маставулах Иван Дмитриевич, Атыктабулах ветераннар, эдер кескилле хатчаттар, эгитни социальный блок атыттан бүгүнгү үйрүлөкүн үтүнөн этистендик ага тегибен кемелде. Асана праник боло культура алалтада культура лехеттере бу сенегендер булбакка бу зрительный залга олорокунан онотон бу культура лехеттере тамна праниктара терелибитнен бу социальный блок атыттан пройлы культуру среднян макталталарбын этерлик команда. Бу түгенден туганан көтүк таанде үйреншетен арда бу культура халалта культура лехеттере кадда улилдер камынлап дагана оннук жы бу нехелек тедиме нехелек үледе камнаха бу норокка жоңо эрге карсырдатылар онна беккежен белединер. Оноттон бу культура халалтатыгар бу культура лехеттерин багар эмете бу агаяк конуккаалы бехитим сербитигер агаяк конуккаалы бехиги теринер битигер билигин бу пятилетка нар юбилейный даталар белетен эртере ол курдуга хил кыйы хеттон 5 жыл белетек бет оны тагынан онтон эхил битигер илегеш күнү куру юбилейде калын белетек бет онтон Максим Кириллович Мусап юбилейде калын белетек бет онтон же бу беги республика терилибите 100 жыл белетем. Онан бу юбилейде даталарга мен бу культура халалтатын культура лехеттерин баргытын ыңгыремете түмсүле болени илле онна төмүттө болени. Оны түгеннен тоғанамын бу бүгүн миссияларкын окудук сөйөн боюн сидирип бу эгерде оргун кини үлехетигер оны кире семен белеге Татарина Марьяна Дмитриевна тутарабын көңүлө. Байыларын сидихиле үлүнө байыл. Өрün gün sartangalarынан туру дойду орто сүннет тутухан тургурун. Күндүл куяр курдук кең айгалак болун. Айы сичайы курдук сайда турун, ага каллан курдук айнылап болун. Эйесер курдук сириелие турун, олокут каз бирди дүгенигер сырдыгынан ыраланан санабыккыт сатапаллах болун. Туппуккут туола туруктун, урбуккут уйгунан уруйданнын. Айхал мичил болун. Аяк талан албыстар артыга. Жара киэһэҕэ культура үлэһиттерин эҕаддалииллэр камаҕаттан эһэлиэгин төһүлүгэ народ айымгытыны киирин үлэһиттерэ. Саятылларыгар Татьяна Гаврилева мелодиятыгар кере ырыа эһиэхэ ананыр. Өтө күнүнен сакыбыт сиргер саасеркилинне культура үлэһиттерин күнүн белетир жоробедеки күмүтүнен баргытын эгардеги битик көңүллэ. Уластаула Юрий Викентьевич эн салайрак пыратынунна эн командан бу талылбыт кемгер үшөйдүк үстәхты күлеләннер бияха
namut lugar naha juga sangalı tutulak sırtık ras onunla etpe jonu doğruta munyar kultura kine arılı den bügerene bitken bir hede. Onun için barı tümsülek bolu kayın bebeğini vasıtaya kayın bebeğini taptığı kayın diye duran bu bilgi tühükün rotayın bütün kinin atıttan kere genere bütün kerege talahar kereni sagar kere tuğur turuluhanlı yer cammudu serke bitkeni sürekten belak bunlar bütün kamulden. Taptalı anan turan erekkes eğredebit arçılaq ardıga arılınның. Ügü sıllarga kere